Baishapa, co árabe amuñe ese benendive San Juan, capítulo 14, 1 vive 6 pebe, apeisha he iñanderu eteñe. Ani peye ni peñe mondei pende pupe. Pellerovia we iñanderu etere heja, pellerovia ve isherehe. Sheru etere kohape oinje ta oga. Upeisha unrire ha evanamo apm. Koangakatu ahata ambosako ihangwape nero gana. Hase harire ambosako iparire avei. Ayuyevuta penerendape poguera hahangwa shendive. Pepe ikohangwa avei se aikohape. Peningo peikwa avoi. Mo pase ahata hapeikwa avei petape. Upeno tomaje y Jesupe. Orellarandoro ikuai ningo mo parjota. Baisharu pípico y caturo y pona petape. Jesús e isupe. Seningo petape. Peañete guajape japete cobete. Abavenda y catuyo guaje seru eterendape. Sereje. Serupinte wei catuo ñeguaje ñanderu eterendape. Ñandillara Jesucristo ñepyrũmbo he'i. Anípe jepy'apýnipe ñemondýi. Jajerovianteva'erã ñanderuetérehe ha hese avei. Ha pejerovia pohã guasu ja'ekuaa pepy'apy ha ñemondýipe g̃uarã. Ha he'ive uperire ñandéve oñe'ẽ Jesucristo peteĩ tekoháre, peteĩ ógare, ha'e oikohápe. Ha upevahína cheryvy chereindy upe yvága. Upe ñandeguera hasehápe hendive. Versículo 5 pe Tomás y Jesúpe orellára ndoroikuaái ningo moõ parjota. Mba'éicharupípiko ikatúro oikuaa porã petape. Mba'éicharupípiko ikatúro oikuaa porã petape. Ha péva peteĩ mba'e porandu jajapova'erã jevy ñandejupe. Jaikuaa porãpa petape. Jaguatahápe ñaína. Ñandeguerahápa ñandéve petape porãme. Ñanemog̃uahẽnepa pe ñag̃uahẽva'erãháme. Ñamoñe'ẽva'erã ñañepy'amongetáva'erã ha ñañambitu'úva'erã ko capítulo kóvare. Ha ko he'ihápe Ñandejára Jesucristo. Juan 14:6. Jesús he'i chupe. Chéningo petape. Peañetegua ha petekovete. Avave ndaikatúi og̃uahẽ cheruetérendape cherehe'ỹ. Cherupímante wei katu oñeg̃uahẽ ñanderuetérendape. Taupéicha.